Kawai ka bos ka bakit ya bongot ki barjala ka bodon yo registration number AS25BC nriu ar sau nyo kala sabat no hakti ki seng balang ki belapan apsrim ha nanderi ha kecan mit jong kasiu blai kan riu turik na wing arja arwar ya kate ka bos lapan pai din no ya ka sa asam laki kun hun seng lai thu uba pateng mersing presiden ke HNM Riboy district ulai thu ba kiseng na ka district ba kenthop ya ka HNM MPSO HYC bat UHM tang maria yo jingtep ya kejingkieu ko tei ka bos wala subajur bakit ya kibar jela kilapan apsirp no ha umran dairi hadian kata la IT sikupilen bat klempen slam lapan pai din biang no ya kitei ka bos bat kibar jela nomor babaro kimdon kisaki ban pensisa bakila ban le chaka chaka bakitimu kata sa thainang ston West Castle district Nakalang jongi kiseng ngelayo menbat ya kaneka wei ka bos ka bakit ya kinon tribal ki bamut late sapo nok stoy nakalang kiseng ngelayo ya information nang tenapo orni nagri khot ki jongi bat ngilai penap srip ikane ka bos bat ngelayo bat hangte hapo pom umran dari ka persan baje adin magilayo bat ngila keli bat ngila tokit ikane gri khar ki om bagilai sanok stoy bat ka bagi solongo nakalang kiseng kalong ba kini ki takhar ba kinon tribal ki bawan kim sem ladon wat kawiru ki kot kisla ki babiang kum ka labor license nagla ka sangi perpau ya ka jing susi bana ka por ka juwan ja kum kane ha ne ri ga ba it ke jongi nagla ka sangi na fresh top tempat ya kini kelajak ki bawan boy segere ka stit ke jongi na ma haide si mamta jongi ba ka jing jalai jong kini kinon tribal bawan segere ka stit ke jongi kala long sebab pelat bat ni da kerpat ya ka infiltration segit kade ban pek perman ma ba kade ban sek ya kini ginon tribal ki bawan sanesha kari ga bait ke jongi bat lada kimla ban sek ya kum kane kanom dun jumur su ban bu ya kade ga infiltration segit ate po berni ni peramjur nagaleng kaseng banane sakmat kide ban pek perman ma namar kade ga jing ima nang banta kari ba ka jaj menteri ke jongi nagaleng jongi kiseng balang nila judawa sa ka sarkar manpane ka ILP henry hadu mentaki mai henry ke jingtut jogi ki non tribal se ke state ke jongi nakasi se singi iba kanang jelai ni nagalang ka seng ngin sim khia ka bele bat ni ka kambat ya gene ki khar ki manta ni ngin penpai sapo kasnong ke jongki sapo gawati nginom sya bakin lei sa station stone namar klub ki kot ki slagi babiang nagalang jo seng nginom sya hi bakin lei ni ai kuble ya wosi jong kong sning ubala corporate lam bat ni ka seng bania sim khia kene kam ban nagalang jong iru ila ong ba ngit pan phai kene ki takhar khublai subun sar ya ka jinges no tilang jong phi bat ngi ka seng nyai khublai ya phi bat nang nei sakhmat nagalang ka seng la kalap hakano no skar kan bat kan sabe hi ya kene ki takhar namar ngila i segment ya ka jingwon tuj jong kene ki takhar syagane gari ka pe ke jongi ni suthu ba kadon ei salandat kidon ki kenhun ki ba pha nagi minister lem kumta ngatharai kini khar kinom lai hi manwan sha like mon sha kene ka stit ka jongi